Cijenjeni građani sela... Ko su selo? Pa nije važno, pričaj. Cijenjeni građani, večeras u vašem mestu gostuju estradni umetnici koji će vas zabavljati i pružiti ugodno veče. Nada Topčagić, Ljuba Lukić, Jelena Dmitrić, popularni poznati voditelj Đorđe Đoka Mokrić i večiti mladić među zvezdama, popularni Tozovac. Jelena Dmitrić, popularni poznati voditelj Đorđe Đoka Mokrić i večiti mladić. Nada Topčagić, Ljuba Lukić, Jelena Dmitrić, popularni poznati voditelj Đorđe Đoka Mokrić i večiti mladić među zvezdama, popularni Tozovac.